Banda si Tio apa yang mau sangat? Masuk Pak, corona misalnya. Suri kami urang nami nasiap padan. Alani yamang raja nami raja bulon. Tuna songo dia bena boy di patu pahami. Las maramuna. Songo ni mah ada patu jor Alani olah kubige kabar. Nari sineni nari minggu turnain urhadun yang nau alai. Sen sugup ya boy. Sahat marwah bahen mate alani ka guys. Alai nang songo ni urang makurangi kolong ni rohata. Kubereng do dison nunga di jalo tulang ngodon na tulangon akan naulina denggan naung binahin na salilingot sudi hamu akalaiku tung songoni nama gagahna woi rap kiso sudi nundu denggan na sada di rohamuna sa itu hatta matotong na mangaleo pasu-pasura dileo matuhamu aka rezeki na lebih denggan upah ni naung dibayar tulang warga di situ penon terbaik ba marwah bahir ma'arif pas marwah muna jadi salinai tutulaku na burjon seorang maho tulang di surgoi di samuni itu hatta borhamaho sohoni mahami sehat-sehat mah ditinggalon salinai sudia kapuparanna saya tabba budenggan nama marpangkana tigo marrejekina lebih denggan surya kapinopar di pasu-pasu tuhata dabe si kebanggaan mai di tongah-tongah nyata kemudian di juran tuhata somoni penon nabui terbaik kami nah somon satu-satu nami otik manang godang las marohani amu akaleh do inang bau ima sawotik nabui pasat atas yang kami mau lihat mula gabi maho makura horas asa horas surya kami naro nang didapatkan nami naro siap perserahan nang di kota pasogit maka mereka mau Bye mama, kuda sabay.
Asal iso na ita. Doho yang karito tuwa sa manima kita hasuton. Asal nangalia suhut na diudohon ni amata parhalado. Kami mandok mau dari kudang tuaman tadi bata partingkat pesai. Nama ada nari na uli yang nating ganon. Diusag hub na ulota. Mamukas yang manugot. Sahat ng zungi at dorak sa rizungi pangulan huria dope nang secara adat nung masih kok kaulahon. Dituturi jalan itu roya mata di mata ulah tahun. Sonak kita sohari ribuan, mardane sonak kita diduji made bata amata namar sangami. Dihita akan namar hahamarangi. Darong na boy do honok sogan do horak kata mole ate. Dumo bihamil sentar pangaratuan. Kamu do sudah dapat ureho na kaulalot tadi kemarin kosong itu. Apalagi di Sikion.
Orang norma tangiaku. Sayang dia main di suatu nama tadi wata. Holo perhamaran kionita tadu nama hamarangi. Kalau merhite ilo hida woi persurupan. Merhite kepikiran. Do orang kapapahenan. Jangan woi hida masih juan. Kalau tungadong na lebih hurang. Di mana honok kuat kahita nama hamarangi na lebih dong. Kalau dia tema gurang di hamaman. Jadi semua ini menak ibuku. Bere. Lai, ibu toko sudah saduhuna. Mengatiro anak ini apalaku. Kota-kota, masih nabuta. Amadiana, manampai na ngawate. Jangan dong nagoy honok kuat kaleku. Ibu toko bereku. Saya gajang mau murmuna. Mangihug makahipaso natin. Saya di Batama dapat tamu meribah gada akan nadingkan. Amik kelek ku amas dini. Mga di daerah, aku meron dumi hosan nakin nganing mawa. Takas no bodo. Jadi ma. Oh, naik kus kalinggi. Dok galek ka sudiye te. Oh, si ora may non. Panak ini ang di ora. Pasat. Kalau oh, nauli yang mandubara. Iro. Katanya anak pejalot. Iro ringgan. Udah teh mandubara. Iro mandubara siput tuh. Anak kok udah tanda tuh manibaya. Pra, mahida. Do mau makuwe sa Indonesia teh. Boru bere saluhuna teh. Di masih honok kutuhita kana maragi saluhuna. Jadi Molong isod na penanak kahula-hula nami, tulang nami, naibidang ditutur. Jangan dong nohonok ko amang raja, ya sogad harang oleh ate. Basong ko si rumah-rumah na, tulakkan dihapakan. Sudah ka pasong-pasong unay. May sa isak kotod di may loho badan. Oleh ate malihamu amang. Madak ka jabi-jabi bagong ngaya situlan. Kata naulah ka na rin kadwa ka pasok-pasok munay. Sa sudah may ipasahot Tuhan. Saan isolo masatu kotean. Kung masating ka marusong mula o taon. Saha matupakorasan. Saha matupanggabian. Ima siya kami. Ang kuhitan na marama ng kadwa kanakku. Asindo ba hinabuli pa no kita. Mas kasatan na tanulit na naringgan. Apdamang nga managpay hatakku. Tuhita arasan na nilo. Akahama-amarang giburu bere-bereta. Tanungod na hula-hula ta turakta. Nangiyang nitututa. Dok, semua nito akapangulit ni hurata. Mula ka ba? Kumpanya uliau. Bama mang nama rame. Apa na turian ni nala taramale ni turi masih sendiri. Kumpanya uliau dotto. Bama. Bukan nanti tadi. Terus.
na seminari lang menutup na nakasata mo ma di betiar sore na sana gabi oras Ilo nang ujung na. Alarm sikop ya kaudah di bagas senario. Iulah dasar matuau. Alaho mana mapuka ya kama mahu ya kaudah pasti kodang ma oneng-oneng amat na mana puratia san suhut siap anak dok boru dok ini dok norate ada siapa opo. Aja doh.